wabarakatuh. Patindaw-tindaw itu ko isa kanal me kabagayanin guys sa tindaw pag bakas taabot ne yene mia an limit bakas pinakukulo mi anin bente kanta yene sinabi mi an 4,000 oras kalagihan ko lo mi anin sebenarnya mayam si video ko so galing ko sa pag live balik so mian taabot nero so mianek magsukulted manamar si panupol tabi akuhin dok demikianen sampai ko itu masih pe bang ne kakite ne yani video ko baka sumakang ko pamaku ko tabang elomen masih pe kamayam sa ta masih pe na mag-comment so man kita bina video inin so ubos na pagpakuti tabang ni kanta mamayam may kahin kada resab kamayam si video tini baahu atau me gata kita bin sa umbaya me video matahalo gini kalagihan tin ko itu na bang ni kanta hati bi irui sikitehin ya pay manon bi dok si video te pente me balita te kapite kitebi me kahalan der lahat te yini haja isumya anene kanta pay manon bi so ngine ko bakas te kitebi video mi an mako ko tabang si kaam suwe na may man video kon teggel na benanen I ano okay ne ubos nerwi alhamdulillah sukses nero kanta ini inabot ti waktu miyaan si may mamayam lo pasong kam kemon ko sampai ini gini kita mag live to pagi miyaan bakas ne abot ite limit ini inapaste lo mianin dumen say sumagawanen mian kawantok hati bi ang itu bisi dok demikianen eka kinuriri lagi tanto kasalo maglayabin ang patekka na komesa inin beto ka na bahan ko beto ka ako di sine alhamdulillah masih kita mag-live si Taiba Basa pagsukor si pamayam din salam drop si Taiba Basa si Michael Alberson salam drop si Kaam alhamdulillah mi anta kam to pahadir mayam si live te kaya sedang batle palihalihan te inin bang pain pagidoan te bi mumpaat konet to me to pagistoryahan te bi me makahap atau kane kanta me yene story bisa aku atau kane kanta me luo akabi supaya ne paghati-hati te bi si live inin so magsuko si mamaya ada selambat kumya nato peta di pa ngahito kumya ane bu gato kapit awot bi pagi maasa ko si may kabagayan bang kita rin na video ko bakas ko alam mo ko tabang buhi gata untol ko pina-private lagi dito kita de mayam sa pateggel pagi na video ko tagite relay baya ako niya mayam teggel ini ke buubos na palabe ini ko ito alhamdulillah taabot tene yene bakas kalagihan te elom ya anin yes wene mamaya mataggelin si Meo Kater pasong keo salam doa arab si Kaam so gi ko tanto magpain shout out daw ko pe salam doa aman shout out si Obi from Jordan salam doa arab si Kaam murah-murah mahapap kita bikemon sintag-intag ni Kaam binaybayan dalam lahat Pilipinas neke atau kan siguan Pilipinas Roli Sabdani salam doa sab si Kaam ngaplela sa inge be iya itu magsasong elewin magsasong doa sab pakotot mek paloyhanin salam doa si Roli Sabdani Mang Ali alhamdulillah
Alhamdulillah ko pin sa alhamdulillah rin sa magsuko kita bisa Allah Ta'ala tapi kita binurungan ini tawasag ini tapag magkita-kita luwe ni sab ako kita biluwe kung gikam kita ko gikam kita ko salam dua si Mang Ali. Demikian si Mega mag-comment lu sa demikian ni lamod ka si Dua bang pa kita bihapap du kemon to hapap lu para sa hanten bi do hap do samiaan yene lapas do kita biamban me kemon aramala si dunya ge mahaplo si Najmir Taha. Waalaikumsalam, salam doa si Kaam Najmir Taha. Salam doa si Kaam malu-ulu si intag-intag ni Kam lahat juga tabitad. Kuni Kaam si luasan Basilan dalam Pilipinas, si luasan Pilipinas intag-intag ne. Murah-murahan hapap kita bikemon. Nian live ko inin palihalihan ko bay ako jami sita ka menghapap do Kam. Dok tati biwe hapap do isab ko. Alhamdulillah. Si may mga kad news ten so kita bakas tapag news basta sabturok ahad bisi-bisi kita gaitan to kita makapag research bang ina kanta pinasampay insyaallah may garo hinabo luka karuna class masih kita miha bang ina kanta pinasampay ko para si Kaamin. Sa kami kapung tinihante baka siya nalam yan tapag live kun duisa ikasuse mag-chat up yan messenger ko nina mag-comment sa Facebook ko di ko pinisit tapag comment to si nini akasinda naman kita mag-comment si YouTube sa umyan da kita ulali kami kapung tinihante katanto tagam benanen pagi bangsaten arak taamban mismo ako may kisaka mismo ako taamban kita si may teknolohiya ko ito yo. Pensiroli sabdani ko pensiroli mian ko estel parama ko hoy gay pagi ako ro kita win di kam kita ko so okay na importante lai basta agi ko amahan bi si Diban Aharon magsukol tuan alhamdulillah magsukol isab si Kaam si Pahad Diban Aharon salam da si Kaam tayba basa magsukol isab si me yene dua. Pensi Michael Alberson ko insyaallah tuan hap do isabinin basta hap do ko na alhamdulillah ang isa basta okay ro kita bikemon ako alhamdulillah okay do sabito si Marwan Makam bata ano inin salam doa pri si Marwan Makam dok demikianan me team Max Street Boys inin masinin si inin Max Street Boys. Alhamdulillah si may mapaasik ko ituloy magsukuro si Padir Bin dok si puas amban pamayam puas amban paglibinin ko ni may makapayam ni sadi amban paglibinin ni sumo ni ki sumusawong atau kampasong mian puas amban paglib ko so masalam dua rusab si kami kemon advance ni kita di andang pag advance. Tapi kana pa asik sa mga kwari silang batlay sanduhin ni tapa komen duk sanduhin mayam hadja sa alhamdulillah importantihin la itapa misita sa pito dalam channel te alhamdulillah si Diban Aharon magsukol sa ibabasa demikian magsukol Marwan Makam tuk si Kam ni kay monopadir layog sukol sa ikapin kita ko may bagay no masik halingom kasa-kasate nasa kahagat kaya basta bang tu pagi hatu dumeng kita rata building na ini kasa-kasa ni basta den talon kita tatin wa diatain asa yan happening gahaling bibik bakin ang level pasong-song men haling ni sa bikbakin
Sumahay ko bakas pag live TV lang yan. Ikatiran ta, ikata ano biyan, ikakaswabi. Agad-agad pagkasano sa di na yun mahalingin. Marwan Makam bang tanapa asek ni aru mian anu ni pagwa tanapa asek nun. Nero pasag natani tanapa asek nun mian. O komen ko kiraho. Diban Aharon bait anu ko tuan pasalan mi kahan dem lahat iyan. Si Diban Aharon sa mian dem lahat ko ituhin. Kabantok mas lumala pa man virus kung para sa ako. Pagayo sanduhin sa di kapasitibanan positive niya kasi sedih-sedih si Michael Alberson sinako pene makanak sabahin basta mag live kita alhamdulillah importantihin live basta niya sinna bisan pesan belo niya aste gitu to kasulutan pergi magbalita-balita gitu basta niya ru kam sinna pe bisa nagagin nendangan naghimasiro kita maghinam masih kita ngimot-ngimot si Rodli Askalon salam doa api si Rodli Askalon. Waalaikumsalam Rodli Askalon sa ingero ko rin lahat to sa gawi to bakas mag-awal mag-ahil pemi awahi inasal ya iro gibitan to ko inge kole enen hape virusin sa tahala ni sa magwabang bangsa tainin kita konsumen tahala sakit dalam lahat yan. Pensiroli temi ama sayan bang neko painde heling kasakaasain kohap neko painde nato na dimene mama kohap sung lalembang ini. Yan alhamdulillah bang senyan sagnat ni tang napaasek epi duklupain niya tamba-tamba ni be ang kanem pinasagnatan kam tag na paasek kam ni sumagnat pinakitahan daw kam komersyal pagi ano yan Lucian pangindoan te kahapan do isa pangindoan kami kahapan so tabang-tabang may magtabang-tabang pagi ay pembak sumakao ko tabang si kami nang singi kitip ya kapaasek kan yan itang napaasek ka am niya sumagnat niro pasagnatan ni di hello miki kam miki kitevi so yepi bakas sumakao ko tabang elam yan hep so alhamdulillah ko itu niya ne tang napaasek pi ka am niro lo magpansak-pansak niro lo may mag anake mo ini nilo may papagite si komersyal yan ang lo si lahat Arab niki atau kasi Malaysia sa bang para sa ako hatbang si lahat Arab bang pagwain bus bang si Malaysia hatu may malayo rin papagwain tang napaasik kami yan niro pente ben anuhin pen malayuhin tajaan atau sambungan epi sa skoy na sembat bilay habang niya pen si Diban Aharon habang niya balita ate. So bakas ni ko palabi-labin arak may pahali. Wagi kayo pahali pisandohin inatak kita. Pinagganti-gantian kita inano mian ini nabiyan. Binisahan gihap. Mga ko kita balita-balita. Wagi ko kita may pasaplag sa mian. Wagi ko kita magpasaplag bu mian. Gira sumi kalagihan. Wagi ko kita sumi magtao-tao. Kanay may pangyan kita. Sa giro kita mian ano. Pagpikir ko bang ipinakalahin at merendangan dua ama makaat kita hindi duka aja kita pahali bu ibuhan paa mabaya si kitehin masih kawanto unfair man ama bang ibaratag batohin talas ng banan so kanit ito ngimot do kita masih relax ka basta nero kanta me pinasampay makahaps kita bi steady asesyon bi tepe ko masih to si Obi igsuko Luisab
na epi sambat na suwe ito tinuyuan be sa suwe ito tinuloy tene lumando sa lilanduan ne. Si Jane Hajatu tiabo paasik si Jane Hajatu salam doa si Kaam, salam doa si Kaam. Waalaikumsalam tiabo paasik. Si me mabisilu ne me trabahure sini alu me ganta katanggalangan ne daka mag-ang-ang paluas balik pagi miaan palihalihan ti beje itu bang betu kan abahan bi kadari kam semento kita mag-story obus bang may beto bisilo gi sabi to pag-amahan pagi na dumen dito may necesita manamal printe. Alhamdulillah sepen si Marwan makam bang silat Arab hati silat lat unta mian unta abis komersanen ubus bang silat Malaysia dilikaw mi Malaysia sa Malayo ga pente sagnat nenteng napa asik ka bang din Pilipinasin si Manila antag-intag na tulad mula Pilipinas demikian na Tagalog do isa mapagwa komersanen sapi bang si Pilipinas mahumo English iya yung saden. So mian alhamdulillah kung ini aro Yugalo me sawe nun sandwe Marwan yugalo hatu CBC ng say pengaruh say na budem live do isab. So magsukur siya mayam ko itulay ko kami gata sa ginako pasong kaam do salam do askam kemon murah-murahan hap-hap do kitebi dialem ka kesey tem kabasag dalam taufik do hidayah taman Allah SWT. Murah-murahan mampen kita bi nurungan tuwe ne pengumulan taha tau sa tabi si ibadat si kahapan si bulak dunya. Si Diban Aharon alhamdulillah takiteru sabu si Diban Aharon kaya manatu kampas kaya nasalyan sumagnat lo indelo gi ko kita bi banggero kang palabi billahi sada ka mulali bang me ne sagnat ne dehelo ne ro pakite ko me komersial men pa dehelo me ki ko kita bi binanen na yan nambo amban pakedo ante kahapan si dunya pagkapan kahapan ko yan pakedon para si ako ito si dunya yan ganti me panta si pasong insyaallah me para paglodlod ten mangano ko ito gipit eddo te insyaallah si pasongan dam bulan 2 bulan binaan ko rojud eddo te yang ganti may paglodlod ten ganti may pag ay gasto te para si may pagantainin sa ginasesete may kalay daranin ta sabot ko ginasesete may kalay asal pagiyakan ingay kita ekka pente kulang do kita iping kita to dang YouTube inin dangi buruk pitu kita ko itu dangi buruk pitu kante ko ituin pente bangi kamayam minte dangi buruk pitu hatos iyan mem kam na video ko nang buat payaman bis bus magnat kam nang buat kemon te kakiti kam sagnat na yan kemon yan bang kulang labi ko hatu 1:1 ko itu ta observe pun sa akuhin bang ngabot dangibo mamayamin $1 sa pente para sa akuhin zero ano nen so na pier pe kayor be kite si video ko di hello miya anya upload ko medwe hatos do mamayamin sa dangi buruk pito lay medwe hatos do mamayamin sanduhin gik tawanti ko mega anli do ko mikaning ko mega ta sayure pagi advice kun tabokon bi diawa ini bagting ne yan pagi supaya pag ano ko say pag inabainin pag live ko pagwa magtaspi si Kaam mag notify sa banggita sanduhin kay kahanen mag-subscribe adja so agay gibe tobok de bagting nen hangkan yan bisan kita mag-live magbalita ini kita sa yure di pate kasi siya alhamdulillah kita ro sa bati we si Michael Alberson takitene ro isab malayo ko pala si siya si Diban Aharon takitene ro isab alhamdulillah so
tapansin bine may nambuang kan epi yan nambuang man may kahapan mananinin. Alhamdulillah may an pente ko sambat lay dem dangi bumayam may an hap bang ngabot dambua dalar bayad nin papite taman lang kaya mong paparasi ako ko observan kun sung may say so may an may ganti para may an pag lorin bang teeddo bang makapondo kite bang sige na balitate sige na mayam musisikam may an komersal pente payaman bi na bantuk nen inurungan kita kahapan suga bang mian garu niya nageru isab kita inurungan ubos butegyal pen dam bulan arakala di PT Edo peswe ngawat dahatus kue tesep kung kue atu med dahatus satu yan kita Edo tegyal pe manama tegyal pe sa ambat na importantihin lai liu kamlu uno portahan ako liu kamlu samian may man video kon liu kamlu may man balita kon dumendo bahadja pente free kamayam petegate do bina ine sumagawa ng pete na may kahapan let do tebi alhamdulillah may anuhin tabang-tabang be tabang-tabang al Nabil Salih alhamdulillah tibo masik amban KSA Kingdom of Saudi Arabia Silat Arab ini salam doa pirisi al Nabil Salih. So, tiap-tiap kam paluas biar bupa asik kam balik sumagnat nisab kaam katawan kan bagi sandan bakas paluas paasik kam balik sumagnat kami yan daw maka kita nisab kami yan so ibinistahin ikahan may makakita yan ulay saan yan lus yan may pagbidaan bayad niyan si may kami penti may mag-upload video si sa inin painde besi mata kami na ako to pe bahoro pente ko nakakahan sa badja bangkam mayam ubos skip ne upo ko skip ne may elimese kan dos skip ne tebok bina skipin lu may sin taging kita men diawa say skip kulang duye pa asekle say suga bangi abutan ubos say pente yene swing lay komersal lay hadje ko pende sa give katawang ko bang sa yung toke bang ina sa basta say pende na story ren say so, patay kayo sabi problemahin pa da minute 2 minute tegyal nilo na masih sabi kata na kita mag-akad. Way pa mang tinabok escaping tas pagwa. Mismo sa ako sa kita tasanda kong tegyal. Si Misal Jul Basir, salam doa sikam pasongkeo. Waalaikumsalam. Amban Kuala Lumpur Malaysia. Alhamdulillah si Kuala Lumpur. Si may masin na sigit si may Kuala Lumpur yan, si may Sabah, Intag-Intag, silat Malaysia yan. Pada selambat dan sin na ko sa basta kita relive kanya balita ati. So yan may proud yakan pende. Sin na si Bang Sari yakan bang niya dumangkat. Dumainep ko may sandohin. Kaya yang niya sung parangkat bang miyan bangsa ne na pinihan labi yan bang sengge di nekdes na dumin say. Pungadya kita kemon bangay kita te bang sate pa dangkat pagtawangan te pe tinayak bang sengge pa dangkat gip kita inin sa ini sigpitan kayong bang saya kanin gip kita sigpitan so mga na problemahin yung nesa sang parangkat pinihan labi ang sengge pa dekdes si Abu Rayyan Sadala salam doa si Kaam. Waalaikumsalam. Salam doa si Kaam, nukahali pabelyano, nung hapap, murang-murang hapap do kita bikemon. Al Nabil Sali, so pilmi ko pinamang balita si Kao, dahil jumong kami balita. So, alhamdulillah si pito. Miyaan sige pagi bang tegya kita si Salbiso sa inin ujud nang tekilala kita ko itu nendang nagnanak na kita tekilala pente me sanduehin ujud nen bang niya
pasang batante mura ro pen kite tinahod tinabang pente ka ni dia information ba teddo te information pasal dalam Sabah information pasal si dalam Saudi namura kite kinan sa bang ko bigla-bigla aja kita nila PCC kita kilala yung sine kita nah ya kita ta angkat pin ka kon subay kita pakilala di hello kilala bang saten pensiroli ko pene sinna ko peta hati ko pene bagiakan balita iyakan coba pe bahat hati ne saya nambah man proporsi mahadjehin niya magchatcha niya may mag voice message si ako ko pene taw masa sabihin ko na balita ko pene miya antahati ne sabihin ko na bangbaya kaya makahati pa manong balita dan sige pigi ini akan do tahati no yan na ko sin ini mana malabay inakan te kyo na say nambah man may kahapan ne tinang te si Michael Aberson pa niya sasabi kung may say tawa si kaulay sino magtawagin ng dubayin kita na bangsahin sasabi ro say sambat no na sana all be pende sana all sana kemon say insyaallah yepi anuhin basa bangay pingga pasal pandemic mi anarak kay magbisarok Yusuf Mando balik pasalan ni pagpole mi bangsa te bansa ba yepi pin sa Mando si ako undocumented pente Pilipino yemi manggana pas ni dalam lahat sabahin at dalam lahat Malaysiahin nebe baka sa bisan kay lom ya an gapen gapen balita ako pegkawan kun subay niya de hello ko takite be meke balita tapi bang lo had story gi kutanto ko ingi ano nen bakas kay bisalom yaan pa inne na bakas nene pagisahan de lomiaan so kay balita ako bakas pagisunan din ayan pasalan me bang sate ka niya pas ne silat niya an Sabah KL ni sa Malaysia bubus bang sing kita pole pag ikabaya mole so problem pe kita pole pe kan apas gana pente passport de so bakas nen pagistorian Cairo Yusuf Mando ilomiaan pag-bisa kami bag balita ko dahil pasalan ni me niya balita kay pasal maghajiin usta subahat ko si emiaan pag-ubus kay magbalita us kay interview bang tilaw ko bang niya inipin ko balita pasal me undocumented pente ang pas nen na pene si ako bakas nen pinapag-istoryan kami niyan sumagwa nen pen ni na mas gigi sembat gigi kan pinasagaran ni me bangsa ni ro sa ani sa akuhin para si Kaam si me Malaysia lo piu kam ne pakale dumain kam pinasagaran mas ini tu si Kaam ini na bayan pinihan pagpikilan ng singkam tapole semoga anin pe tadab kita katambahan pandemic tenbi yun ne pasuno na gini kita makarecommend bangsa ingene biyan arakala ngagad pa lurus ni sa pandemic yan may kinabita pag istoryahan na pabalik na inshallah taong pwede sabi bang bepay na ano niya ujud din pahap din mo lahat tinubos niya alabang tatabang bang sate babay mamuli yan kamalag suggest si ako kita ko pen may chat bin kita ko may comment bin sumagwa na tepet basa ko kaam pagiga niya araho pa labian pa nabang ko kaamang sa inge tepet siya po nagpiha magtilew bang sa ininipen labianin na taman si teddo te informationin taman teddo te inabainin teddo te historihin pinte amban me kanakuraante may sinimitik si bangsa te kawasehin taman si teddo ko istorya man siyahin di kam pinasagaran masikam pinihan labian mang singkam tapole sumagwa nen giro mura subila may pag-istoryahan yan pinategel gi magtas pag-story magtas pa jato ang kanigaro balita ko piping ko bang balita ko ara kala ngasi bangsa kon be mus pag ngasi ka amdip sa bahay ng kiari na pinanesong pagpula ini kati me dambulan gala inagara na pinanene ara kala kainan bedib ko putingan so ang kanipi sabot ko di si Kaam masih niya sa na ga pero niya pente schedule ni lagi dia katambahan pente pandemic dalam lahat ini sa wag niya ne pasuno virus ni sa murah-murahan be dua bang lupain pahato dalam lahat
Sana all yakan ko si Michael Alberson. Sana all yakan. Sa ikapin mabagay kakita ko pa ase kato sa busy. So alhamdulillah si padir luga kam ta sa ginagro na agmaap kaam na ini itu story ni hadya itu story ko kalabi story kumiyaan aw sa kam bagakas may baka-bagayan nung nilaw kaam taman si tatiten si Mang Ali sana awal penegi ko mag-skip so mian 100 pabitin may dahatos mayam bueno may 10 gyud mag-skipin papitin may 10 kayo sa pene waktu mapagwa ads ano yan commercial na yan mapagwa commercial yan edi tang napasiken kaam mahumot taha iyo may 2 minute 3 minute ako may 3 minute na tagal bang inagaran mga skip bisab nagpasong ko kami si Rolly Sabdani may bagay-bagay lo gapel may bagay-bagay sa duwad Rolly duwen ko pag live te elaw mi anin duwen ko pag live te elaw mi anin kakitoy mo naman kaya gatan to tipon hato inago busy dalam yan paawat kita may hinago mayami 40 30 labi pay may palabi 40 ko itu lagi kita makas paawat 20 labi-labi aja 10 so gelas asek saging makahapi ini importantihin lai basta tumamisita aja kita itu buknya si makaabutin na syukur si manggahin na magsabar ni hadja si ka makaabot live in tepet komen bisa ta kita kulubang ne magikam tek kawang ubos ne so okay ni hatu miaan untuk lagi yati song lobat ini magwaning wifi kun taman say nato bagi magsukol si pa hadir bi ko itulay miaan kadari pa man balik previous ano te bile bang ini may pagistorya ng banpoon lay Michael Alberson ini mas ini skip na bisan makanak eskolanin basag dog skip te sep na bang say pag elementary nan sep pag elementary nan ang say skip lagi ni ko patigel bang baya kami pang ini pag istorya kami banpuan mian kadari kam pabalik bang ubos ano te inin bang pagwa pa in pe mahumugi magdas upload pagi tati signal dem lahatin na dumen be ko sa tuntain dumen ko mes me kelin lakkes nang matuinin ay maka sambat me ano na bay makaputal-putal okay pabalik ko na salamin si Kaam di alam pabalik ko salam magsukul ted ko manamal si Kaam magsukul manamal ka magsukul ka sukul si may pa-attend bin po kali-kali bilay si may masin na si kitahin si may mabaya manuportahan kitahin murah-murahan bang pain kita bi tapag kaswa-kaswa ato dalam lahat dalam kabasag demikian nen dalam haplesa dalam kaked Saida Mudato tia Waalaikumsalam tene mo paasek Saida Mudato arak nagatabot ne song palem ko na mian live 10 tia tike mo masik alhamdulillah ta tabot na pesa mian extender dali salam doa pri Saida Mudato lando tia mo masik me followers kuru sabinin si Facebook tia si tumurol pitu hap YouTube alhamdulillah mian magsukol pa asek bilay magsukol si may pa-comment bilay magsukol si may like bilay kay man ni Kaam
sa bahay. Ini kan mayam mengutati hal awal hatin. Arak taman sendahin. Alhamdulillah syukur isap sikaam. Saya pi yang kadep bang habang ni asal ini PT pag sa istoryahan supaya sambat no ko sirambat si Rodley inin. Si yung painin si Rodley si Michael. Si Rodley sambat si Rodley Ascalol pain habang niya sige pag mian hatihan be tagi kami sa inin live. Jangan tahati bi bang ini me tahati kun. So wong tahati kun nagirap tahati bi. Adok demikian nen tahatiku wang ini tahatibin bagaimana waktu nya tahatibi gesab tahatiku kadarik hatihan bi bang ini me hal dalam hatin pagi gero sab kemon de mahal dalam hatin tahatiku na piero dendangani na sal dendangan do duk matalahin asal talaro zero wasamani mian pabalikus kami salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.